Zaten burası Muhammed Frank'in dostlar bölümü Minecraft'ın hardcore выживание савсаз. И достарами бранамны түрлі өзге толып қағадетеңді бүгін айтам. Иә. Ол үшін бізге каталды. Достар желез бар бізде желез болған. Мінекей мыналарға көмек алып көрсетем сіздерге. Мінекей мынаны батырайын. Я только вот говорю, что вы кожные ботинки. Видите, надо жатып түсті вот да. Совсем өстіп жатып түскен алдым, мінекей. Ал каталды желез бар, қазір көрсетейін оны. Ой, мен қара желез тұр. Ой, көп желез бар тұр, достар. Міне, бұны видеода қарақ железі. Нечем балуан. Бұнда тұр ғой? Егілей. Алды. Осы айтпақшы мен егінде егіп қойып. Егінде егіп қоймай. Арасытын алып ектім. Осы үйге айып қалдым. Так. Біз бүгінгі бөлімде зомбилармен қыламыз. Жарық болса сіздерге нелей ме? Тей жүркітті жүргізеді. Ой, блин, куда? Ой. Біздер аңғайтып тұр. Қашты ме? Так. Настройка өзгерті қойшы. Өлтіретін бұны ме? Так, давай, кеттік. Уже там. Бегили. Новый басқа светки, да? Я басқа светки, ё-моё. Крипер шалбас, жүргу, байғыз крипер. Quiero. Так. Ай, вот. Так, какие-то что-то сидит. Надо посадить лебедки, да? Так. Достар, айтпақшы, сіздерге бірдеңе айтуым керек ме? Бізде только 10 дерев отмыт. Вот қалғана патигма. Енді мені сары түске істеп ойын. Кәсідегі сары броня шатка. Кәсті тост. Деревья разломить. Так, набитец.
Belki de üstümüzde var. Hadi orada. Şişirde bitiyoruz. İyi. Tutalım. Sarmalı. Evet abi. Uzun sarı kalktı bir de şey. Şurada bir şaka da bir lokma istedim. Bu bir koşavcının. Hayır. Tattım endermetiri. Kesin. Kaçmen öldürük gerek. Kim o? Koşsa. Bir geri yanmamaydı. Zavuta yalayım. Gerçi zavuta yalayım. Niye bu? Nasıl? Zavuta bir çıkıştı var böyle. Gittim. Çıkıyorum, çıkıyorum. Ben onu evet. Uy vay. Nasıl bunu? Böyle kaçtım. İyi bu. Eski kayda bakalım ne oluyor? Uy vay. Yo vay. Yo vay. Yak ye. Güyle. Güyle yoktur yo vay. Evet. Şu yine ayırmasam. Sıkıya sokmayı da. İyi. Tak. Oh. Ne oluyor? Şimdi atsam. Gerek gittim. Taklit kıyda. Ender. Hadi tanıdırma. Ben istiyorum nasıl ki? Kayda o. Hadi. İyi kurkan bir yeni. Ha benim. Bir yeni. Ha? Ya kusura endirmedi. Şabancı ya o. Kayda kitap bekliyor. Aklına çıkarttı ya. Kayda mı endirmedi? Tak işi tuttu. 9 minutte. Ha, endirmiyor muydu?
kaç gitmişsin? Şuraya. Bir topluma sıksa da korkmayayım. Так, bu var mı bende? Так, evet. Bilgili. Tokta. Çıkmış ki satma. Come on, Smith. Huh. Oh! Yo boy. Hadi var. Smith. Sakın da arkasında şu olabilir mi zaten? Aşırı uttu. Kullanmayacağım. Şu at yok adamda. Bu ne? Что идет? Ой, блин, хп, ой, ё-моё. Жарман, ё-моё. Так, идем в рейд. Dostlarım, bu 10. bölümde biz zombi var bakalım. 10. bölümde yine ayaktayız. Bugün biz almaz tabağımızı yaptık. 10. bölümde dostum benim olsun mümkün. Oha diye. Nasıl şöyle dikkat. Tamam kurma. Tak. Kanayı tabak var işte. Bu artık durumda. Kakurik blue. Kartop. Çok böyle. Tak bu kedi. Cricket. Tabaklarından. Так biz kartoşkaları yiyelim. Tutayım ya. Так, chicken. Burada. Şimdi kartop değil, kartop tuzlik. Kartop tuzlik değil mi? Ulan kartopun burada dayım olsun bence. No var. Dostlar kartop bana da zombi dayım oldu. Ya sayın bu tergimiz.
Aa kettik. Kayda kastayım buka. Deki bir stak var. Jadi daha da bir staklar var. Tak gittim ben. Hey svidya. Kuru var. Opa! Diki piste. Buzma kutuya gitti. Tak. Так, куда идешь? Dobrze, że? И еще тут она уйдет почти без типа сабзик кое-как. Сабз. Опа, сабз. Она и говорю маркого. Бричу сабз говорит си. Кайда сабз. И уже сабз байватор без вертеп. Redstone'da taptık, Lazuri'de taptık. Saçıramanya branya var da var, zilya var da var. Yine bizi tek bir zaman ister. Diye. Video çekala 10 minut kala işte ekle ona göre pamlet tazgat sildik, kurduk. Gördüm dedim. Uzak video çekimleri geldi. Aa, bu aşaktaydı. Başka da oyundan türemiz. Başka выживание türemiz. Ya. Niye matım oynuyordur? Kilis bölümü yine yaktayız. Bugün size bırak. Şimdi de biz bırak sonunda da Minecraft'tan video türünü cevaplandırabiliriz. Taslamayımız Minecraft'ı. Так, классный воин. Золотой меч много. Диктатор. Так, бар. Так. О, ведьма. А. Сахар. Сахар var bizde. Şimdiki sahur kaldı. Ha! Yok. Sarsı canavar. Yeni canıma savutma. Тогда сюда-то я могу купить. Так, можно только типа шахтма. Так. Золотое яблоко. Щитиво сизма келген. Bir золото есть только biraz золото. Ура! Ладно.
ұйықтаймыз қазір, сосын видео жақымыз. Қайып тұтты. Так, ладно, сразу слушай. Қайда түсірей? Мына түсірма. Так, видео аяқталды. Сонымен сіздермен болған мен Фрэнкиді және достар. Біздің осындай видео қызықты болды. Енді осы видеосы лайк басыңыздар, комментария қалдыруды кетпеңіздер. Ал біз келесі бөлім шықсын десеңіздер достар, 20 немесе 10 лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал сау болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Айтпақшы подписаться етуді ұмытпаңыздар.